Akaswani Imphal Ningthaukhongjam Suni na pau pazare ahanbada maroiba pau. Council of Higher Secondary Education Manipur Kozem na loba Higher Secondary Examination lisingani kun mangagi poll ngasi lauthokre pass tawbagi changsada marfutra mari oire. Kozem gi Higher Secondary Examination gi poll da stream ahumakta nupi na topper oire. Rajapal Ajay Kumar Bhala na hairi Oza sing na mahiroi sing da awangba thaki mahima sing tambibana makhoigi mathaudang ni khangadabani sarkar na su masigi da magpiba yaba mateng pigani Malem gi malaria numit ngasi Manipur da su pangthokki amasong Pahalgam thokdoki matungda Pakistan gi mioi sing da visa piba thingkraba tungda Kendra gi Griha Mantri Amit Sahana Leibaga sagi Mukhya Mantri singa wari sanakhre Council of Higher Secondary Education Manipur Kozem na loba Higher Secondary Examination lisingani kun mangagi poll ngasi lauthokre pass tawbagi changsada marfutra mari oire Imphal gi Babuparada leiba Kozem office da parikya gi poll adu Education S ki Secretary N Prabin na lauthokladuna hai kumsi sahi gi oina parikya sida Art stream da pass tawbagi changsada marfutra dasmik amani oiki Science stream da na pass tawbagi changsada Marputra manga dasmik mari manga aduga Commerce stream dana chada Marputra nitoi dasmik sino taru oike Parikya sida Science stream da mahiroi lising kun sanipan nipunipan Art stream da mahiroi lising taret samanga kuntra nitoi amasung Commerce stream da mahiroi samanga kun mapan punna mahiroi lising kun nipan samapan subna mapan Parikya tahake Parikya sida First division da punna mahiroi lising tara mari changa kunitoi Second division da mahiroi lising tara samapan subna manga Third division da mahiroi lising ama chatret kulumdoi amasung mahiroi kun manga pass tawke Puna mahiroi lising kun taret chama humputra manga parikya pass tawke Mamang sahi da pangthokiba parikya gi yengnarubada kumsi sahi na pass tawbagi chang hanthare ngasi haidokiba parikya sigi matang da Education S ki Secretary N Parvin na hai Houkiba sahi anisida council sinjabada andaki houkiba examination do khwaidagi hena phajana tawkiba examination ai thamjage aduna pass tawbi percentage hindalai se tasya 97% something ni andana khajang tai taraga so kana parikha mamangda matam lairida thatare muki mamangda kana question setting ani evaluation ai council sinjaraga yamna mai pakna tawjaki masina kari noibo all india level da angang singse pass percentage so hindalan ba aduga question ki structure sisu lari khitam pawa chhatra bana yamna phajana pass to ngamna ba akhona senjak ki ba question design no akhoi mai ba pani hena mayam da thamjage Council na loba class 12 parikya sigi ngasi lauthoki ba folda Arts Science amasung Commerce stream ahumaki first position mahiroi nupi masa singna takre parikya sigi Arts stream da Enlightened Knowledge Higher Secondary gi Sangakpham gi Kaisam Hanna Devi na an batare Mahagyari Pok Bisnu na awang lekai digini Akaswani Imphal gi ipau kangbuga warisana bada Kaisam Hanna Devi na hai mairoi singa tawgi khanba apaba thabak sing thinthaba letana paikhatpana mai pangnabagi lambida achawu mateng oi mahakna hai Ayukta pun maring haidai le hawalaga breakfast ka toraga dam chakto to pa di matunda mukoi school da class to jadi isagi study hour pise dan pa da na chaga duga class to mandana like pa da phanga nudang pun baro ma bokadi dam pa du baro mo bo pa so dum la aliba junior jing da di thengna ba bi chana bi to na ayukta pa ne hena memory ji hena le ko Science stream gi oina ahanba position fangkibi Ria Khwairakpam asi Sangangai Uche Konda leiba Comet School gi mahiroini Mahak Bisnupur jila gi Ithai Bazar dagi ni Akaswani Imphal gi ipau kangbuga warisana bada mahakna doctor ama oiduna miyami seba tawba pami haina fongdorakhi Ahanbada aina council loba exam da science stream gi na first position of exam harau phawje adu ai sigi credit se ai parents school ojasin tuition tambida takpi tambi bo exam yam da bizani ai tungi pandamdi doctor mo jani aduna ai hojik niti prepare kan tawjari aina like pabari mo ai ki matam doina number aduna han effective oi bage doina paje aduna ai chungda laiba job thadaiba sinda hajan bese masagi effective oi timing dum paba bagi tuition ke ka iba mayam do ta inge dum ki na
ꯈꯪꯖꯜꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯇꯤꯖꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯄꯝ ꯂꯤꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯠ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯠ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ OBC ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯥꯁꯠ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W. ꯆꯥꯟ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ एजुकेशन की कमिश्नर H. ज्ञान प्रकाश अमदी यूनिवर्सिटी असिगी ऑफिशियलसिंगसु सरुक याखी इम्फाल ईस्ट जिला की लमलाइदा भारत लानमी अमसुंग मणिपुर पुलिस कमांडोना अपुनबा कांगबुना ngasi अयुक थीब हुंबगी थबक चथबदा आइना थिंख्रबा लालहौलु प्रिपा की मियोय अमा फागतपा ngamkre फागलबा मियोय अदु मखाताना वाहुंग पहुंग तौनबगीदमक लमलाई पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे हाइरी पाउगी मरक थना अटेनबा ब्रेक अमा ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯌꯦ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯌꯦ मजो हप्ता कैसामपाट सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाई अमदी थौबाल अचौबा ऑपोजिट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस ताबिरिबा पाव असी आकाशवाणी इम्फालदगिनी मालेमगी मलेरिया नुमित ngasi मणिपुरदसु पांगथोकी नुमित असि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मलेरियादगी ngakthoknaba amasung मुथनबा पांदमदा सही कुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपनी कुमसी सहीगी हिरमना मलेरिया एंड विथ अस रीइन्वेस्ट रीइमेजिन रीइग्नाइट हाइबनी हक्सेलगी लमदा थबक तौरिबसिंग NGO सिंग लाइना असि थेंगनबदा थौदांग लौरिबा मियोइसिंग मसिना लेखिद्रबा मियोइसिंगबु निंगसिंगबा अमदि लाइना असि हंथहन्नबा पालन थौरमसि पांगथोकपनी नुमित असिगा मरी लाइनाना राज्य की स्टेट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर सलाम प्रियो कुमार आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुदा हाय पालन थौरम की नुंगेब वाखलोंदी मलेरिया है लाइना असि मालेमदे लेरिबा अमसुंग मसिबु मुथनबा लाक्सिनबा होनबदा सरकारना पाइखलिबा थबक थौरमसिंग असि मियाम पुना होनमिनबा तंगाई पदे महाकना हाय हंदकी 2025 के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम सी मलेरिया एंड्स विद अस रीइन्वेस्ट रीइमेजिन रीइग्नाइट हैबा थीमसिदा पांगथोकजबनी हौजे मलेरिया थिंगनबा ngakthoknaba amasung laksinaba लेरिबा पांबै मयाम सिंगसी अचेतपा फिरेगा लोइनना अबो हन्ना कोई करी वाली करी तौसीगे हाइबा पोटु वखललोंदा कोई लेजरिबा कुचु खुलाई सिंगसी सिजनजरगा कुमांग चौसिनदा चंगसिललगा हारिबा नाबसी तत्नबा होनजबा अमसुंग मयामदा नॉलेज सांदोकनबा पांगथोकपा पालन अमनी वर्ल्ड मलेरिया डे हारिबा पालन नसी अमरोमदा इम्फाल जिला की मनुंग चना लेबा तुमुखोंगी कम्युनिटी हॉल दा भारत लानमी अमदी इम्फाल की हक्सेल विभागना सिंदुना नुमित असि पांगथोकी थौरम असिगा मरी लेनना लेमना लायंगबगी केम अमसु पांगथोकी केम अदुदा पुना मियोय 150 लायंगबगा लोइनना हिदाक लांगतकसु यंथोकी इम्फाल जिला की खाबैसोइदा लेबा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल न सिंदुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लेमना कैंसर स्क्रीनिंग तौबगी केम अमा ngasi पांगथोकरे केम असिदा पुना मियोय सनी सुपना मरी स्क्रीनिंग तौकी अमसुंग हिदाक लांगतकसु यंथोकी जुडिशियल कस्टडी दा लेखिदबनी हाइबा खुराइदगी खोइसनाम सना जावबगी मिसिगी मतंगदा अचुंबा लांगलंजिल पुथोकनबा दाबी तौदुना JSC अगेंस्ट द कस्टडियन डेथ ऑफ खोइसनाम सना जावबना कोबा पुंग 23 की जनरल स्ट्राइक चथरी जनरल स्ट्राइक असिना तंपागी जिला सिंगदा मौसागी पुंसीदा अकाइबा पीरी हौखिबा अहिंग नोंयाइदगी कौखिबा पुंग 23 की जनरल स्ट्राइक असि ngasi अहिंग नोंयाइदा लुसिनगनी लंबीदा गाड़ी चेनबगी चांग नेमखी दुकान सिंग थोंग हांगबा अमदी कैथेल फंबगी चांग हंथकी
Thawbal Jiladasu Maroiba Kaithel amadi dukansing phamnakide amadi passenger gari sing chenbagi chang hanthake haujuk phawbi oina pamdaba thokdoksing thokpagi pau leite banasigi yenglaga Imphal East Jilada Bharatiya Nagarik Surakta Sanhita lisingani kurumdoi gi section samu humdoi sub section 2 gi makhada athingba thamli maragasida pamdaba thokdoksing thoktanaba security force na mapam kayada akanba sexual thorang lokhatli Khundrak Pam Jila Parishad amadi masigi administrative committee gi member sing akoibagi miyamna Kongbu Turel Tengbaga Loinana Turel Maril Lutha Hankre Thabagasi social worker Nongthombam Rajendro gi matenga loinana paikhatpani Tha ani hena Turel Maril sengba amadi Khongnung Lutha Hanbagi thabak chathariba matung ngasi thabak asi loishinbaga loinana miyamda Kongbu Turel bu ningthina makhata na luna na thamnaba miyamda khushinakre Khundrak Pam amadi masigi akoibada leiba khul singi local singda Kongbu Turel ising Chawbu matamda lawpham kaya amangata thokpa adu Phanaba Kongbu Maril Tengbi thabak asi chathabani Imphal West Jila gi New Kaithel Manbi de nomogi oiba hui hokdong sing anti-rabies hidak kapthokre thoromadu All Manipur United Clubs Organization amukogi mideng makada Imphal West Jila gi UYC New Kaithel Manbi amadi veterinary office na punna sinbani thoromadu da hui hokdong punna chani kunlom hidak kapthokke Indian Meteorological Department Imphal Center na hairi hayeng phawbada Imphal East amasung West gi mafam kharada akak arau yauna punna pungda kilometer kuntra digi nipu phawba yangna nungsit silaba yai Akasbani Imphal dagi pau tabiri Pahalgam thokdoki matungda Pakistani miyuisingda visa piba thingjinkraba tungda Kendra gi Griha Mantri Amit Sahana Leibaga jagi Mukhya Mantri singa wari sanakre Sri Sahana makhoi gi rajya singda leiriba Pakistani miyuising masak khangdoknaba pautak pikre pau kharena hai Griha Mantri na Mukhya Mantri singda Pakistan macha singbu Makhoigi maramda asoyangam yaudana halankhina ba khongthang athuba matamda paikhana ba khangankre Griha Mantri na Nai Delhi da ngasi Indus Water Treaty gi matangda mifam amasu pangthokani masida Jal Shakti Mantri CR Patil amasung sarkar gi makok thongbu official sing saruk yagani Pahalgam thokdoka mari lenana Bharana Indus Water Treaty chana hankidrabani Bharana Pakistan gi miyusing da visa piba khudakta gi thingjinkre hauji chanariba visa sing asisu tha sigi kuntarete gi chanararoi hairi Amaronda medical visa singsu tha sigi kunmapan phawbudamak chanagani hairi haujik sanabagi pau Nongmeikapam Bedamani dagi Takwa Trophy Englishing ani kunga mangagi ngasi 10th hagi multiplex playground da sanakiba mesta YVA Wangjing amasung Thawbal FC Panjel amamam chanduna draw oikhre atopa mes amada FC 10th hana UGC Laisang Thembu Panjel ahum amada maithiba pikre trophy asida punna team nifuna saruk yari Imphal East Jilagi sekta da sathariba taruk suba sekta trophy Englishing ani kungamagi ngasi sanakiba mes amada SWO sektana YHYDC Huidrombu Panjel ahum sinoda maithiba pikre atopa mesingda SGC Tiger Camp amadi BSU Nongpok Kakching Panjel amata chandana draw oiki Lamlai FC amasung Wangoi FC su Panjel amamam chanduna draw oiki Tara mga suba All Manipur Football Association Senior Women's Football League Englishing ani kungamari kungamangagi mesing tha asigi kuntradagi makhatana sanaba hauragani hairi mesing asi lamlong thongkhongi artificial turf ground da sathabani adubu IFF FIFA Academy gi trial selection leibana maram oiduna mesing asi yaithokibani haina amfagi general secretary na thokpa cherol amana hairi All Manipur Football Association na sinduna anisuba Premier League Englishing ani kungamanga kuntaruki tha asigi kuntareta Imphal gi mapal kangjaibungda hauragani hairi ahoba numita rauga amofaga sanagani IPL cricket match ta Chennai Super Kings ka Sunrisers Hyderabad ka ngasi numidang pung 8 makhaida Chennai gi MA Sindambaram Stadium da sanagani team animak point table da khwaidigi makha da leibani makhoi match nipan sanakibada sumnatigi match ani khaktamak thoiba ngamki Suni Aribada maroiba pau amuk Council of Higher Secondary Education Manipur Kozem na lawba Higher Secondary Examination lising ani kunmanga gi fall ngasi lawthokre pass tawbagi chang sada marputra mari oire Kozem gi Higher Secondary Examination gi fall da stream ahumak da nupina topper oire Rajapal Ajay Kumar Bhalan hairi oza singna mahiroi singda awang bathaki mahima sing tambibana makhoigi mathokdangni khangadabani sarkarna su masigi damak piba yaba mateng pigani
मालेमगी मलेरिया नुमित ngasi Manipurdasu pangthoki amasong Pahalgam thogdoki matungda Pakistan gi miyoisingna biza piba thingjingraba tungda Kendra gi Griha Mantri Amit Shahana Leibag asigi Mukhya Mantri singa wari sanakre pauloi jare